MPYCC chuan Deputy Chief Minister Puton Lue Department chan huaya cheng nuai za chuang a thona lo zia ro ni soyom chu anak thayang pera thui chian tura thu boy zia lu turin Chief Minister Mizoram thangale Deputy Chief Minister Puton Lue te kan phutani Mizoram Legislative Assembly Speaker Pularin Liana Silo USA Maryland azin tumin zofa alternate nena aning kom khomla Mizoram chunga thil khen ngai tha chi mi alo soi ani kha he tu khana kan mo pui na chan chu Assembly Speaker lo ne ru na om ti soi chuaka achian em awale Speaker lo na soi chu thutling ani awangin rang takin kan sarkarian action ala nga thil ti diklong tu chu chui chu fat kan ri na wangin engma kan soi du ri lova amaro chu vani thlengin engma malak na oma kan hriat lo awangin kan ro thong chuak ve chawani chiang taka runga omni alanga ro kan sarkar hian malak akum lo hina kan tia hetiang thil chiang po chui chu ngam lo ani chuan sarkar chel taka kan ngai lo ani Pularin Liana Silo hian Deputy Chief Minister Puton Lue Department chan huaya diklo taka cheng nuai za chuang na tho omlova ziaral om ti asiat thu Chief Minister Puzoram thangale Deputy Chief Minister Puton Lue te chutun lai nge ya asil thu le an department chan en ulu atul thu asil hial thu soina video nge mitin hu thaya YouTube atlang za ani hi sarkar ta la bol thu thak kan tin koi kan ti leni Mizoram Legislative Assembly Speaker Pularin Liana Silo Maryland USA in tuma athusa YouTube atlang zara ni bapo hian Speaker Pularin Liana Silo hian kumin sali somni pathum January ni somthum khan MNF Minister le MLA zong te ayin hu khop tumin Chief Minister Puzoram khale Chief Minister Puton Lue te chudun lain Deputy CM Department hoya cheng noi zanghan na omlo fuzia pong ni a Deputy CM Department hoya thok lalo pong tak pakhat le je I pakhatin seom ti taka anzia ro thu lo shin to ti speaker hian a sui boka he thil tlen hi tha ati lo ema wangin an department chan chu en uluk to turin asil hian ni na sui bok Assembly Speaker Beun Chief Minister Omlai nge ya Deputy CM khap a department chana cheng nuai za chuang man na omlowa zia ran ani thu asil baka an department chan en kol uluk tura asil hial nuwa po MNF sarkar CM Puzoram tha kai suai hian ngai ven lovin e ru na hi ngai poi mo lo ti atilang chiang le ani Deputy CM department chan pakhat nuya ni puisung cheng nuai za chuang lai man na omlowa zia ral ani hi kan ngai thu tak le Assembly Speaker Meun he cheng nuai za chuang bo hi hangai thu tak em la ya MNF sarkar hian chui zui le thu boy zia lu kum tun khana ani mi alo le ama Speaker Pularin Liana Silo nge po tilong dan zo chiang tu ron halam zui na ani siat tu alo mi alo hi MPYCC chuan mak kan ti lualin sarkar kai fuai tu Puzoram thang kai fuai dan nen ai pe tok le kan ngai thum he puan noi thil nia siat thi arang thayang bera MNF sarkar hian a chui chiang tu ra sarkar hian chui chiang tu ra ma ala lo ni chuan MPYCC ten kan thiam dan angin kan chui zui do na Chief Minister le UDNP chang tu Deputy CM te kumin January ni somthuma Assembly Speaker me lo ship to thanga chuang ara to nuwa po alang oi bo pui zel thek awang hian CM le Deputy CM te hi e sum zia bo chu cha hian akai pong beran lo mi zo kam ti kan zo la ni ti pui sum cheng noi za chuang man lo lo zia ni alang mek hi an thiam dan angin kan chui zui don nge he e du na ten om tak hi aram thei ang berin ame sarkar hian chui zui don ti hi CM le Deputy CM te hi Mizoram Pradesh Youth Congress Committee chuan kan zo ta kun rei tak kat pek thei to lo thu kan hriat ti bo he sarkar khalin na ko wa mi pui thlawang hau na tar kan tin na ani ti kan hriat ti ta ani khati zo kha ni kan statement